Maloi lau mali e aho e ki mo lele i tonga ko toa pe fia ki taritari lele ki mo tolu ki ho mo une ngongo mo le te o tonga ulua ki mo i wakai mafoke televisione tonga ki he hoani. Wakai goe ke ngahi ulu i o ngongo. Whakailonga i he wikeni ai wike tukuhawa noa wa mo i kawenga ke paotoloaki ai whakaralaka wha teknolosia ki ha tonga tūtai. Whafofua ke 5 miliona mahu inga whapaanga ngai kontena fute e wanoa e whawhane tukoni mai aki he kainga tonga i Australia. Rotonga ingo whaiwahi sanua ri whafo i he maimoa pili e tauhala. Pea o ke mirilita e te au tupu e vai uha ko tō ke whunga e whunua i hono le koti he ngahi mea whua oha i tonga tapuni i aratama ke ku eni talo me whalaite o i wike ko o si. Ko au liriani polu tele mo i wakai ko ia ki he whakaiki ki. Ko e ngawe o skia vele ngā kune hoata mai ai ai tonga aku to utai. Ko e ko ngai e me ai e ki pale mia lele o Sami o vai puru ro tonga. A hono whailonga i ai kamata ko ia e a honi wike tuku hawa noa wawa. Mono kawinga ke paotoloa ki e whakararaka whai teknolosia ki a tonga to utai. O ku whamaho inga i maupe he ta o kutoa e wike tuku hau. Ke hiko ne maho inga ki ngai whatongia ke he whunua. Ne i he porokalamania se nolita tui vai ane o mai whakaikiki o tala noa ko ia. O ku whakamahu inga i maupe i he tau kotoa e wike tuku hau, ko e uhiko ne mahu inga ki ngai whatongia kehe o i whanua. Ko e tahane potu ngau e kune tāna ki lahi tae paanga ke tokonia ngahi ngau e pule anga, a ia o ki ai kalas kehe e wai tuku hau tāna ki lahi taha mei e potu ngau e, a ia ke tuku hau wāhenga me tuku hau ngau e aki. I he mea ai whawhalanglangi, ka koe e ki pale mia le ole o sa miu kuita mai pulu, o ku pōpō kakato ke whakaukau e pātu ngawe tanak panga hou mai mo e tute, i he ngā unu ko eni o ngawe ake e teknolosia mo mea ngawe whakompiuta whamui mui taha. Ko uhi koe lahe ngahi pole me ngai whaingata o whiangahangai mo i lotongani, makatu unga me whililiwaki ai tangata mo honoanga, pe o kwhahoko ai ai palopalema. Ki hono hake ki e langa whakakeaki whakaekonomika o e whanua. Pea kua tau mātā mea tau wheiwai. Ai ngahi ngā unu ko ia. He ngahi whamatara kua mō mea ki ai. Koe mātua ki whakaiwi alahi eni ki e potu ngā oe mo e whanua. Ai ngahi tohoni mea ngā oe whakaeono pōni. Kua ofa mai aki e ngai pureanga mo ngai hoa ngā oe. Ke ne teke ai whakakeaki whakaekonomika. Pea mo e malu i o tonga, e taim tatau, me ngai nunu a kou, hono hu whafufu mai whaitoko na tapu, mo ngai nau o tapu ke hu mai. Ko i ai o kou whie whaha, ai ko pou kakat, i e tau mua ngā aue, ko whai longa i ai uke tuku hau, ua noa woa. Ke pāo tolo aki ai langa whakalaka whakatiki no sia i a tonga o tūtai. Sino me, ko e tūtai pe tūloa halanga whakalaka o kumakatunga i he. Ngā ue o skia verenga, whaiwhi lau. Lolotonga nina e pehe pule lahi e potungai tanak panga hou mai mai tūte kele me te vahe. Neongo e sopsopu anatula i he ngahi ngau e kuna whakahoko i he aho kotoa, ka ok i kai koha uhinga ia ke holomuia e kau ngau e potu ngawe, ke li aki ai e nau tau mua ngau e ki he whanua. O whitauraki maki hene e masiwa mo e mau mea. O kufo me hene e ngahi tokoni ke kakai whainga tā ia. Io e i kai ngalo foki ai hanu mo e lau ngā. Ngahi tokoni ke kakai whitauraki maki hene mo ki nau toru o ki kai ki nau totongi. Ai me asisa. Pea pehe foki a ki mnau tolu, ko nau loto tō, ke luluku mai hase eniti, ke fua ke whatongia oi whanua. O whetau ke matangi lerei mo matangi taka. Taua e tahi mo i whanua. Ahoni, o ku sopu anatula. Ka ki kau toho palau, o ku wanga maheni pe. He koe alo tāmaki, koe alo maari ei. O mawhi kuki moia he aho kotoa pe. Ko ne lahe ange whe paki mo e kehe ai kakai. Pea kehe mo e mahino. Pea koe mau mea toko ni whakaaho ia. Ko e kitak o kinaki aki ai keres. Pea hunuki aki ai whakamore. Pea mamauru te rewa e whekau aki a whe ofu aki.
Nai hoko te pe ki whamala ala ngahi polokalama ngawe lalahi e wha i he potu ngawe, i hono ngawe aki ko ia teknolosia whamui taha. Nei kau ki hene misini tali totongi, nei kamata wha uia i he ta ua noa tahani mā. O toku fusia uia i he ta uni ke ngawe aki ke ngai wharikoloa, i he tau mua ke toi opo ange ai tāna ki paanga tuku hau ngawe aki, ai kakai o he whenua. Nei hoko te pe ki hono whamatala i he ngawe aki polokalama ngawe he teknolosia, ki he whakahuha whamatala tuku hau i he taim to tonu, ko e hui koe mahu inga ko ia e paanga mo koini ke lepa ai whenua. Nei kau ki heni mo polokalama ngawe fo o ai kastomu, ai aku iloa ko ai sakuta, ai ako polokalama wha kompiuta, ke toi whawhai ngofua i angai ngawe e kau kastomu i he tokon whapaanga i me pureanga Australia pia monu usila. Ko e tahafo kene whatungia mahu inga i potu ngawe, ko hono whapapau i ok ikai ke hu mai ha koloa ta e whakalao ki tongani. Pea nei toi whamala ala e tahakau ofisa maalunga he potu ngawe, ki he whaunga a hono ngawe ake misini CV po ke X-ray scanner, ai oku toi pau mo maluange a hono CV e koloa hu mai ki tongani, i he tokoni me i he pure anga siaina o whiunga ia mo i paanga e watolu miliona. Kai ki he hoko atu pe ai wike tuku hau i he wikeni mo i kawenga, ke pātolo ake e whakalakalaka whakateknolosia ki hatonga tu utai. Mai o ngonga le tio me televisione tonga, ko Osnolita tu iwai. O kulau tau poa ki mokoloa ia e tonga kotoa i ngai mai moa lai tahi nei prinsesien chirika lato fui peka, talo mi he to whanga e whanua me ngai whengataa mi hengu whai wahi sanua li, o a mai e peki he tō mai koviti tahi wā ki ho tau whanua. Ne whahokai e whausinga o i wike whakataha ai kau whaingo ngomo e taahi ne, pehe ki he konsera se niali whakalanglangia a tonga ki Australia Louis Waterhouse, i e tamua peke whaka ilo ke kakai e whanua ai ofa mo i tokoni ho tau kainga tonga i Australia, pehe ke kainga Australia mo i ngai whanua i tu apuleanga. Vai whanua tu pola mo i whakaikiki. I he mea tahine prinsesi Angelica Latu Fuipeka, ka koe eiki tala whikalahia a tonga i Australia, ko au ke ngahi konteina fute e wanoa e whaafani whawhalau mai ki tongani me Australia, ko e tokoni ki ngai whakakeake me heonga whakaiwahai sānuari, pehe ki he COVID tāhi wā. I kai ngata ikane i aipemu ngahi tokoni whaapaanga ni whaki mai ki tongani, o whawhau he maa i moa e tāhine, ko e pili he tauhala. O honga au pito. O honga whau e ngai tokoni ne whakaau mai. He hoko e whakatamaki, na e whai ai e whakakaukau ke whau hama komiti i Australia, ke kau mai ki ai hani ihi, ko e kau ngā ue ofa, mo i kakai whalala anga he ngai community tonga. Ki ono whakatataha i mai ngai tokoni ke omi ki tongani. Na e whau ai a ngai komiti whakawai whanua, ko e pili e tauhala i Canberra, Sydney, Brisbane, Adelaide, mo Perth. Ko e huinga whoke pili e tauhala ki a taha ko tō ke whaingata. O ke iai pe hono hao anga. Ko e tauhala ko e maea o nono o taulani i e taumuri o waka. Ka iai hataha e tawhia i tahi, pia tene whenga lewa ke piki ke tauhala. Nā whaiwhai pia au hia he au. He kelesa e eiki, nā mau whetokoni aki ai, mo ngahi community tonga, ngahi siasi, kau taha ngā aue, ngahi apiako, mo kakai ke kepe. Ko kau samare tane lelei. Ne nauloto ke whai ha whahinga whoaki ofa, mo tokoni mātonga. E toki lawe ki ai ai kontela whakalanglangi anaiangi. Ne lava e pili tauhala o omi konteina fute e wanoa e whaawha me i Februari o a mai ki e mahi nani. Aia ne whakapaanga he kautaha ko Swire Shipping. O ki ai mga e tokon whakapaanga he akauni whakaliktonga ko paanga e taha miliona tupu. Ko ngai tokoni ko os whaka umai o ku kau ki ai a ngai nau whakawhare mahaki hange ko mohenga whakawhare mahaki hu whanga whakatapu ko e wala mea tokoni vai su ngahi tohi nau wako ngahi nau whakamaawhale o whai atu.
Ko ngai tokon ko ia ne omi ki nimo, me kau ta ngawe ofa e taine kuini, ki nau whakahoko, hono tu whaki ngai nau ni, ki tonga kotoa, o ikainga tape i kainga, o mango, atata, kanopolu, no muka, mo whanoi fua. Me ngai tokoni, ai fofo anga, pia moe lo tali. Kainga tonga, ko ma wako e me ala he ngā oe pili tauhala. I ikai ke nofo pe ai whakakau, ho mau taktaha whaamini. Kai nofo mai e whakaamu ki tonga kotoa. Pia ne unga whaingata, o kei tō lahi pe kakai, o nau ma o halo to fuaki mo fia tokoni, mo e amana ki lele ma a tonga. Koe kolo ai tonga, koe whakamalo, he tau loto honga ia, mo ui manatu. He kua hoko, koe koto tāpua ki e ofa, ai kausa male tane lelei. Ko e tahine Princessia Angelica la tau fui peka ka koe i ki tala whikaulahia a tonga i Australia. O ko mahino pe foki ai lahi o ngahi maa i moa ola o e tahine, lolo tonga ngahi whakakea ke whanua mi heongo whakai waha i Sanuari, ai nei whakatuka tu pe i heongo ngoni ki mua. Kai kehe i whamahau inga whakatoa he ngahi koloa ne o mai he konteina e whawha koe ni, au i he 5 miliona. Mai ngongo ai le tio me televisione tonga ko au wahi whanua tu pola. Ko tā he kolisi ko se antou tai e uluawhi i tongani i he fofua potsiasi i tongani ke au ne kātonga tuku mo ui whakatau ki he paanga e 1 miliona. Ko e whotu uku eni e he kolisi le ko te whooni hiri e whakahoka nau kātonga tuku mo ui aniawhi ai ne pewhi ungai me paanga tonga e 1.3 miliona pe ko e paanga ia e 1 miliona 3 kilu 3 mano whituawhi hiwangiao tupu. Vai whanua tu polai pe mo i whakaikiki. Ko e kātoanga whoki e tuku mo ui ke whakia he ngahi siasi whakakolo i he tau kotoa, haki i te nali ki he ngawea e i ki o whawhau he sinoha mai ke siasi, ai aku iloa koe li misnale. Ko e wau misnale ai korisko se atau tai ki he tau nine whahoko ia aneawhio se ai e ikino pele tui a whitu, ko e tahe kau whaiwhikau tau hio ngahi kolo o i korisi, mo e eiki minista e potu ngai whonua savia mo i koloa whakai natula. O ko vai foke ko lisko se atou tai ke kolo whakatoa hongo fulu ki e tahataha, o li ai e he kolo e tolu e paanga e taha kilu tupu. Li he kolo e wha e paanga e 1 kilu tupu, pia kolo lewa e tolu e paanga e 3 kilu tupu, o mauai e paanga e te smale tolu miliona ne tānaki aneawhi. Ko e uloa ki taimi foke eni ke a oa e kolisi ki he 1 miliona, ka e pe foke ke o tutongani aia koe makamaile fo owia ko fo tuu, e se spesiliana tātai nao tonga i he polo kalama li misnale. O ku te whahak foki i he wau misnale me whamanato ki nao tolu ai kau me mipa i sesi ko nao tō tau. Lolo tonga e whahai tau whakonferenisi ko ia, ai ne whamanato ai he kolisia e puleako malolo ko whaifkau tuki tā te vita tonga mohinoa puloka. Kai pehe ki whaifkau whaiako ko ai sea vau mutou. Kai tamasi iako ko pāla vlala tapueluelu kai pehe ki he hoa e tiuta ngāui ko tala ofa nusi, mo hoa se tuata ko latu nil nati ko nau tō tau lolo tonga e nā wako mo ngā ue ma ai korisi i he tauni. Ko e korisi ko se atou tai foki ko e apiako to hitapu whakateolosia ia e se spesiliana tātai nā tonga. Ne fotu he tau tahiwa whāwalu ko e mā i mua whatua ko e tahine kuini Queen Charlotte tupou tolu. O se ate whalau aki ai kekeles ia mo kalais ia ai langami taimi ki i tāniti. Maino foki ai wau misnale ai kolisi ki e tauni ko ia e ngai whitaki whitong tuunga he ngai lakanga whataki e kolisi, hiri ange ia ai ue whitaki e konifilenisi hono hiwango fulu maa walu. O kau ki hene hike pureako o e kolisi, whaifkau tuki tā hene li taliani umitolu, o hoko ko e uloaki tali kita ia ai sisi ki he potu ngai whaowa kune pulei, ai ngahi ngawe whakalau maali e sa spesiliana tātai nā tonga, o whamalmalu ki ai e potu ngau e a ko i motoka nga i kau whaifkau mo e kau se tuata ICC, kai potu ngau e a whawhine, potu ngau e a whakaristiane, kai pehe ke potu ngau e evangelio. I hene pehe ku hoko hake lewa whaifkau tuki tā paula noa whilatu nei tokoni pule ako, o hoko koe pule ako whaou, kai tokoni pule ako a whaifkau tuki tā sioeli, ka whawlau vai pulu, koe hiki hake ia mi he lakanga whaile sita, motoka nga i he polo kalamako whakawhaifikau. Kai kehene mea i he wau tuku mo uia e kolisi mo eik Palestinian sisi, ka koe me mipa e whakataha tokoni, Right Honourable, whaifkau tuki tā te vita koloa ia havea, mo e hau egi kolisi tutuku, kai peheke ngai kau ngā mea,
o i kolisi. Ma e ngongo ai le te o ma televisione tonga kua wahe whanua tū pola. Ko e langa whakalaka o whanua o whia ma o ia ke tū whakataha e whanau tō tupu, he ko iwi mālohi a kuna mau me he ngahi tōku i kolo. O ku whaiviai he ofisi whawhanua kuna tokangai kina e ngahi mea whaitupake peni mo, e ngahi kupu whikau aki kondoa peo kau kei e tō tupu atonga, ke ngahi ngawe o kuta tonu ke whai kimu a ka hoka whatamaki, pe ke ngahi ngawe i he lorotonga mo hili ange whatamaki. Ne whahokai wike ko o sia proklama ako whakatau ai nimo ma e ngahi kupu whikau aki, ke whai a hono tokangai kina e nau ngahi ngawe to tonu ke whai e whatamaki whainatula, pe heke a ngahi mea ngawe to tonu ke ngawe aki. I hono whai ki eke ngongo e le te o tō ngai tari kita o i nimo ma fua maka, ke ngahi ngawe ma teu teu ke whatamaki whainatula, o ku whia mau au pito e toko nia e tō tupu, i e mahino koe nima mālohi ki nāo tolu i he ngahi tōku i kolo. Ku hoko whoke e tō tupu e ko iwi mālohi. E ko iwi mālohi ko e ni o ku nau i he tuku i kolo. Tau whakao amu lewa ke whaamu lewa ke nau tokoni, tau te whito ki hangahi api o ku tukunga tāmaki te ku kai ke mālohi whiunga. Ko hangahi api o ku hakau tōurekere ka peo nau iai mo hanau tau whia lewa ke nau tokoni ki hatuki hake hangahi lai kapa. Hangahi whitu whia o hangai fuakau o ki tu patu tamaki ai e hoko to tupu ia ko ni mama lo ia i ngawe na se tu peni ta ke ngata pe fogia i na kau fuki ke taimi o ku ia na se ma o me ngai fe tu ko se ma ka avai i taimi la ala a pe ni e na kau fa ta be mo office fa fono ko ke to ana ki na fa tamaki pe foki kau ke por ngai polisi ko tamaki afi ka pepe ke kau tawa ni afio kono fetu kuatre ngai se ma wiliri ko ni fira da boy vai inu e nga ke he tuku notu ka pepe foket i tamatapuni ko e whaamu i nimo ke teke mo whaivia ai tō tupu ke nau ngawe aki ho nauiwi malava o te koni aki e ngahi ngawe toka teo i o nau ngahi kolo takitaha ke uhi ke malu mo i hawe mo uia ka kai whalokfua i o nau ngahi kolo. I kai ngatai ka na ani whalotolai heni mo kole ki whanau tō tupu ai mahu ikan ki nau ngawe au ngā aki o nau iwi malava ku nau mau, i e whaamu ke whaasisi e ha ngahi mau e hoko, ki o nau ngahi koloa mo nau ngahi api no fuanga, ka tau te whito ki o na whapapau i he kai hamo ui e mole. Koe langa whakalaka o ha whanua o ku iwi mālohi au pito, e taimi o ala mai ai e taki tau tolu koe ni ai tō tupu. Pea pehe tau whaamu ki he tau toka teu, e taimi o kopo ai, ki whakatamaki. O koe whakaamu ke taimi lere i ni ke tau tangutu i whai o si o whakalere ki he kolo o tau iai. Kua ngahi ngā ue o tau whema o ke whakalere. Kua ngahi nofo anga tau lekere ka. Nau nofo ngahi api o ku whema o katokoni. O e taimi ni ke tau wala nima ko toa ai. Ke tau o atu e iwi ko o tau mao ko i nau tō. Te ria nā hoko mai a whatamaki. Lotongai ni kai ngata pi hono whaivia e tō tupu, ka ku kawatu kei me ngahi kupu whikau aki kau kei e potungawe polisi, ki kau tau e ni awhio, potungawe tamati awhi pehe ke sosa i e di koro skula atunga, mo i ngahi kupu whikau aki ke he pe. O kumahino pe whakuto e peha ngahi wiki pe tau wao ki whahaita ua whahoko, pe koe whaamu e ni mo, ke whakailo mo te whamanatu ke teki nao tolu, ai ngahi mea ngawe to tonu ke nau ngawe aki ka hoko palopale mālorotonga pe hiria whatamaki, pe he ke ngawe to tonu ke nau whai. Kei ke he koe whahai ta ua wha wanoa woa wanoa tolu kamatai i Novema i ta uni ki Epeleli o i ta u fo'o. Neongone whe au mai ato ngani mo i lala a i taimi wholoa, ka ku hoko e tō mai ko i alo tāmaki uha me whalai te wike kōsi o au mai e penki a honi, ko i tāpua kia ki he whunga e whunua whiunga mo i mililita, e te au tupu i hono le kōti ko ia e ngahi mea fua uha ko ia i tonga tapuni. Alice Tupou mo i whaikiki. Koe alo tāmaki uha koe ni ku kei toka mo ngā unu mamalie i he kotoa koe o tutongani, pea o kune o mai e matangi ku hako pea tō taktako hao ke mālohi, e taimi malawa pe ke ne whatupa mau e ngai taimi, whataha mo ngahi uha lalahi pe pehe ke mana,
Koe whatokanga koe ku kei tuku atu, koe ngahi whatokanga matang malohi e malawa kene whatupa mau ke vai whanua o tonga tapu mo ewa, pea o ku kei tupe mai whatokanga hako ke vai whanua o yongo ni wā mo wawau, pea pehe ke whatokanga uhalahi ke kotoa o o tutongani. I e whamatala koe tukon tale kita o e waa wakai matangi a tonga lai te whiwhita ki he ongongo ai le teo me televisone tonga i he hoata koe ahonina ne pehe ai. Koe e whatokanga tatau pe eni ke ngahi potutahi, aia e malawa kene whatupa mau ke ngahi potutahi o haapai, tonga tapu ewa teleki tonga mo teleki toke lau, pea o ku kei tupe me whatokanga hako ke potutahi koe o yongo niwa, pehe ki wawau pea o kwhaya e whale i ke whangaki waka i iki, e taimi alo tamaki pehe ni ke whakakaukau lelei i he wholau holo i tahi. Pemia ko ke ta, ko hono tātāna ki a ngahi, pamatawa me ngai ukahi a ngā au e whakamatawa ea, a i he katoa pe o tutongani, i he tau me hewi kōsiwa o mai te pongtongini, aina e sire kōti pe heni a e ngai hamiri ko siau tō takako, a ki te noti e tolu nima, e tolu ono, ta koe maunga taha, a nai fua ia i te aniafi pongtongani a fi, i e engi a oe ahoni, a nai mauia i te mea fua, i e marangapuna kauwhana i eua, a nai aho maro he tō takako e au ni i eua, a ke noti e whaua, a te kono ni liu i kilomita ki e hoa, o e kilomita ia e malu wha, a ki e hoa, i o lele, i o mea lele, e whawhai ngofua pe, a e tūkonga no mai noi, a maro i a mai habuni koni ne mau, a tuku atu, Aia koe ngahi whamatata naki mai koni me ngahi. Kine a ngā ue, me he ngoni wā pe, pakono wā, a pai tonga takita mo e wā, o ku ngā o whakamooni mai pe, ngā pou pe, a ki ngahi whatokanga koe ni mau tuku atu. Koe sia koni ka whaki koni o e uha, a mai ma pito pe, mai mea fua koni o ku pipoti mai, ai sai ai uha, o tau mai tō me langi, a ho tolu wani a ko tau sintua mai mai wa mai te kai mini ya ku malo tonga ngā ue tu kia ya ngā wen a ye sio i hono toi tu hefo na fa to ngā la a ni tu ko te mai mai na ku hindi a ki vai vai ko nua lo tonga ni para tau ke tu ngā ue u a ko le ko a te ko mai i mai na si ko ni a ko to ki mai wa te O go whawhawhua ai ofisi o i waawakai matangi a tonga e ka mata ke matawhiato ai alo tamaki uha koe ni i he aho pulelulu o whaaupe ke alo maliangi i aho ta pulelulu whalai te mai whaosinga o i wikeni. O mahino pe whoke utau kei whanonga ia atu eni ai whaita o la a ai nei lele mai me he mahina ko me o toki kakato mai ki he mahinani. O go tauhanga naki atu whoki ki he whaita o saikoloni ai a ko kamata ia i aho uluake o novema o toki kakato ki a tol noa o epeleri o tau fo'ou. I taim te tau pe koe whaita u lani nā fok eni pea koe tau hoko eni tolu ai lani nā. Ma ai ngongo ai le teo mai televisone tonga ko au Alice Tupou. Pea ko tuku mai eni e whatokanga me he panke pule whawhunua tonga ki ka kai e whunua. Ki toi a ange mo tokanga i hono ngau e ake pa anga pepa. Ko heri eni hono mau mo whapapau i he panke ai ha mai e ngahi lau i pa anga loi I he panga e wanoa ni manoa mo te au. I whamatara koe ko tuku mai me he pange ke ngai lau i pa anga pepa loi koe ni o i kai hai e ngai whailonga whapuripuri ngā mahi ni. Kau malawa pe ke hanga he kakai e whuna o toi wakai i whalelei ai ngai lau i pa anga ni ke whapapau i pe oku hai e ngai whailonga whapuripuri mo oni mo to tonu ke mua pe toki ngau e aki. Ko e tokanga e pange na ko lahi anu tu whakiholo i he whunua ni e ngai pa anga pepa loi. I ene pehek te whamanatu atuai mi he pange e ngai whakailonga to tonu ko ia pa anga e wanoa ni manoa mo i pa anga i te au. O whao mo i pange ke to mua sivi i mo whapapau i ki mua, a ia kua pau ke haatu i he kātoa i ngai pa anga pepa koe ni, ai maka hine hina whopoto pe ha mai ai langi ni a whio tupo wono i he maka hine hina whopoto, whataha mo hingoa NRPT i hono puke ki olunga ki he māma. I kai ngā tai ko pau ke hātu he paanga pepa wanoa ai whilongingi la malui. Aia i he whafonga koia e lau i paangani, o gutu yaki mei olunga ki lalo ha whilongingi la malui,
Pe aku liu hano lanu me he lanu mata ki he kula i taimi o kufuri he holo ai lao i paangani. I ke ngatai o ku hamai i hingoa NRPC i loto i he filongingi la i taimi ko puki ai ki olunga ki he mama. I e whafonga lao i paanga pepa ni manoa mo te au ku haa whakakonga mai ai e filo siliva, ka i hono tu a ku haa ka katoa ai filo siliva, pe au asimai ai me tali whafonua. I e whafonga lao i paanga ku ata mai ha filo siliva ku laine whaalahi, whaatahama i misi o me tali whafonua hi teime whaka ata i ki he mama. O ku ata ka kato mai mo ha fuapoto poto i loto maalio lao i paanga ni manoa mo e te au. Ka whaiwhaiangen kua mao hea taha paanga loi, ko e whaamu e panke ke whitu utak lewa ke taimi ki he potunga e polisi ke whaihangau e ki ai, i e mahino ko e hia mamafa eni i he lao e funua. Kei ke he whakatokanga mamafa heni ai panke ke toi tokanga ange ka kai e funua, ke tau mua whabau i mao pe e paanga ki moa pe toki ngau e aki, tau te whito eni ki he paanga e wanoa ni manoa mo i te au. Ko e paanga loi ko toa peo i kai hano maho inga, pe hei kai talia e ngahi panke whakomisia le, pe koe pange pule whafonua o tō ngā. Koe mala e sipoti e hoko mai o ka heli eni o atu ia makatuunga i hianga lelea ka taha Pacific Timber in Hardware. Malo e rei, malo e lava mai ki o tau whare koloa PDH. Whamalo te tau keiwhi a mai, koe wakailewa eni ki he whamumui taha mi he mala e o sipoti. Pea oku lelelelea teu ngahi timi whafonua heni polo a tongani ke whi auhi i tise mā. Oku teu ngahi whanau whewhine mo whanau tangata i he kalasi si i hifo e tau taha walumo e wataha, ke nau wholau ke otumotu kuki i he aoloake o tise mā. Aia koe fōfua taimi eni ke kāwatu ha tim whafonua mi tongani ke a whi auhi heni polo. Oku amanaki ke tuwange ai lisi o kauwa inga i hongo timi ko e ni i he wikeni. Nea te pehe mo haram, oku alpeta i mimo te lelei ange wa inga e kau atelita. Nei whakahoka ali heni polo e ngahi timi ko e ni e whale mamatanga spoti a tele i ahotokonaki o wiki ko osi, pe nei whakaha e he whanau wa inga e nau tale niti mo poto i ilo i he sipoti ko e ni. Nei pehe whaiako heni polo a tonga sawa mo haram ke ongongo spoti a leitio me televisone tonga, o ku mau ai timi a tonga e loto lahi ke wa inga, pe aku nau ngā we mālohi. E kai ngata pe ai, nā ne te pehe o iai ngahi atelita ni iho whatoanga i nau wa inga lelei, e he kakai mei muri. Nei te pehe e moharam o ku lahi e ngahi tim whafonua a tonga, koe kauwa inga o ku nau i muri, ka koe sipoti heni polo, koe whenga maari e enima e kauwa inga i tonga ni, ke nau whafafonga i a tonga. Kai kehe e wa inga timi si hifo e tau taha walu me wataha tonga mo Australia, New Zealand, fisi moha amoa Amerika, i he whiau heni polo i tise mā. Ko e whamumui taha pia me he mala e oi sipoti, makatu unga e i hangalele kau taha Pacific Timber and Hardware. Tau toi wakainge pehen ke ngahi ulu i o ngongo. Whakailonga i he ahoni wike tuku hawa noa wawa me kawinga ke pao toloa ke whakaralaka whaitokono sia i a tonga tu utai. Whakafofua ke 5 miliona maho inga whapaanga ngahi konteina fute e wanoa i whawha, ne tokoni mai ake he kainga tonga i Australia no tonga i whaiwaha ke sanua lia whakafo i maa i moa pini he tauhala. Pea au ke mililita i te au tupu e vai uha ko toke e whunga e whunua, i ono le kote ngai mea whua uha i tonga tapuni i alatama ki koeni talo ni e whalaite o e wike ko o si. Ko e kakato pia e ngā he ngongo mo i le o tonga o loaki mo i waka ma whoki televisione tonga ki e hawani, o gai fu amoni au taki ko toa pia ngā he ngongoni ke lo te whali ko toa pia. Whakamaalot ki tau kei whi au mai, ka mo mea.